Hello, Tuni, Kuki News in Bezose, na bonsa pen lem na hibin, Tuni in Jong. Igamsung inamsung boin ho ana seikin HITIN. 10 August 2026 HITIN Tuni Jong chun. Igamsung inamsunga til day lauta. Nscn-Im hon. Kuki Chate wang ho kailin jang kitina monhi. Ahin bulu kit novin. In le lo tampi an Hallha ki no ve ti jong hi mo ahin la hi chi thil so na chunga hi athi amang wang hi ahi lo la ki tong kha ti ho hi tu ni chan ge hin tu chan ge hin I ma cha thu het a hi pon itiam khan update ki mu jong la hin bol kit naw HITIN ahin la mi pin I het team na divin tu nung tu ban ting le hi chi to bang avela alhun lo na ding alhuna hi le iti pan la ding ham ti ho hi he team na divin hin se HITIN tu ni chun meitei government in jong UNC ahin ki mu pi in UNC ho hi ngai taw na ahin nevin ahin la UNC in jong hi chi meitei government tip na ho chu ano pi ta lo hi ti hi mu ahin ano pi ta poi ti hi mu ahin ngi chi chung chang ho hin se HITIN chule igamsung inamsunga leader zat chom in jong thupon ahin bolvin hi cha ho jong chu aban banin I het team na diwa hin phon kit dewa hi ama sapen in joint press condemnation khat ahung umin tuni a ki so hi in hi chi joint press condemnation hung ki so na pen hi koi hon ahin som tel Moreh a CSO kiloi khom na zat chom ho hin ahin so ahi in akhat na iga het thei diwa chu Moreh CSO ti la a chu Hill Tribal Council ahi in HTC Kuki Student Organization ahi in Kuki KSO ahi in aban le Moreh Zut Club ahi in MYC aban le Kuki Khanglai Lom P KKL ho ahi win aban le Kuki Women Union Human Right ho ahi win hi chu ho si kiloi khom na in tu ni thil so ho chu dem na ahin bol ve ti ain tu ni thil so ti chu tu ni chun sepai ho hin jingka mata a hungwa Kuki Women Union Human Right Kuki Women Union and Human Right ho president nu in hi aga check ngo ahi ni ta chu aga check ngwa operation bolda na hungwa hita chu jingka mata mi ki thoma sanga hi gangta hungwa hita chu ain ho hi check an bolwa phateta a hi ipi pe mama hi mithat mi ki than ho a hi lowaile hi chi galboin ho a ki golda na hi ngo na bolwa ita chu I macha approve lahela criminal activities ho ahi zaw hin ti ahi nasata agin mona neya check ahin bolven mala check do di povin ahin la hi chitobang CSO lam kai khan zalo ta a central government in tu ni chan ge ya Moreh town sunga jong hita to gon amazing pa hi phamo akisai ti a chu tuni IC joint CSO ho hin condemnation press khat ahin bolo hin chule ama hon asei be na wa chu Moreh hopi sung hi tule tu a tinga hi I chan ham khana lungmon na hlamon na uma boina I macha umlowa chamna theina ding te a mi pin jong pan kila a imasangwa hunglung ding Independence Day kiti ho jong hi iti man kiman cha ding ham iti celebrate bowling ham ti a to gon kineya government hi Moreh mi pi hon jong cooperation phateta ki pi a hi in ahin la hita CSO lamkai zana nei lova aphat chenga mi pi suling law ding le CSO sunga lamkai ho gin mona za chom kineya criminal activities ho po ba zaw dinga hita a in ho check hung ki bol jing macha proof evidence jong umlo search warrant jong umlova hita dei hun hunuwa mi ahin check pau hi
tunia more CSO kiloi homo zo sin dem na sangta ka bolvin iti ham khana tu nung tu ban ting jong le hi chi to bang thil so ahung vel ki na hi le Independence Day ki mang ho na san ge jong hi gei ho more CSO hon boycott ka bol khum de hi cooperation ki bol ta loading non cooperation ki phung ding hi ti chan ge ya jong hi ama oin thu phun na na bol ve ti jong chu mu a hi in hi chi to bang ho hi masanga pana na ki se hi in tangkhul ho hi vin meitei ho hi vin ama ho hin itiam khatna alung han wa center force ho ngo na ahin bol teng ole center force ho hi akem wa ko na jong avan zo sio be nga pek pe wa pe do jing hita chu aum namun wa ko na jong a pheng no ano wa no do jing ji wa hin tangkhul te wa wang chu a ho sung wa jong alut sa nom ta lo ge na hin nu pi ho ding den wa tangkhul gam kai sung mo mo hi alut sa lo jing wa hin a hin la tu ni e ho Kuki Chate 2023 apana boina ito wa hi ta in a hin la tu ni chan ge ya hi ga veleu chun center force a hi in state force a hi in Kuki Chate gam kai sunga nom ta wa anop nop na operation na bol wa agin mo mo amat nu wa I ma cha ki sei lo ai na ahin la meitei gam sung ahin bol vaile Bisnupur district nga jong chu attack anaki bola ambush ki bola center force ki thata cha hile tu chu nga jong chu ukhur gam kai sunga jong chu ambush a bol ki no center force o kap ki no wa mi ni lang kap li ki no chala ahi wa nga Kuki gam sunga hi tu ni chan ge ya government hi Kuki Chaten corporate ki bola hita chu ama hon na to na hi su boy na I ma cha kinei lo ama ho to hin ki to mo na jong kinei di lo wa hin a hin la tu ni a ama hon hi chi ho chu pansat na ne ya Kuki Chate chunga phat chenga action la anop nop amat nu wa nop nop check a bol pau hi tu ni Moreh join CSO hon kapom thei POUVE hi chi ho chu tu ni na ahin to ho bang government in na ahin to ho bang chu event na hile CSO leader kha ja lo ta a jingka mata in hung ki check ho chu kei hon kapom thei POUVE ti a jong hi thu phun ahin bol vi condemnation le kha ahin so vi ti chu ga he theini dewa in phone a hi in chule jan hia na viral mama ai lo le news dang a jong hung ki sei Kuki SOO group hon hita chu UPF le KNO hon government to hin talks anei win kum khatna dinga hi extend jong a bol tawi ti pa chu tu ni a hi clarification tabanga hi KNO UPF in jong thupon a hin bol win clarification khat a hin bol win ama hon a seina wa hi a hi le MHA Manipur government a hi la vai le Kuki zo group hoto sign ki bola su agreement kum khan adinga extend ki boli tia thung ki sopa not is now in ain sopa chu thudi ilo ahi bowi tia jong hi su the na khat ahin bol wi ti jong chu mo ahi in ngama ho hin heta chu extend ima ki bol pon 4 September 2025 ma ki ho na an pa chu tu ni chan ge ya ki chal hajing na lai a hi in a hin la kum khat atam jong ki chai nai lo a hi in hi chi to banga news in di lo ta thu an so pa hi kon ka pom thei POUVE a ji chu hi chi thu di lo ta a Kuki zo group SO ho su min si na dinga to gon ki nei a hi POUVE ti a jong hi thu phon a hin bol ve ti jong chu mo thei a hi in a khoti a hi la chun to a hi UPF KNO ho jong center to ki mu to a hi chilang pang chu a sei lawa hi la mi khen khan in sei na chu to a hung thung ding 2027 na election ding chung sanga he BJP to koi zo ito sot deu ham koi pen chu I khat deu ham MLA tun do deu ham ti lang zo he a sei ham ti ngap ho jong hi sei jong tampi u mo bin a hin la hi chilang thu chu tu nia KNO UPF in I macha phone do na hin bol pon hi chi KNO UPF to central government ki howa
kum khat na ding a extend a bol tai hiti khati ti a new sung ki so ho chu thudi lo hi bobi ti a zo hi athil thu hi hil chet na zo a hin bol wa hi ti pa chu he thein ni divai ga phone kin wa hi in chule kangpo pi town committee in zong tuni chun thu so khat a hin bol win hi chi ama hon thu so a hin bol na wa a heading a point a aman pau hi ga velo chen ngai lut na khut hlan nadia tep na ti a hin ngai lut na khut hlan nadia tiam na ti a hin hi chi hi he diu khat chu zan hi achi sa 8 August 2026 ni ho Saturday ni ho a kampu pi Meitei CM Kim Chan in ahin vil ni a kampu pi ward number 8 gamkai sunga ward number 8 sunga ana pu thangjangam haukip ama ward number 8 na cheng ahin kampu pi gamkai sunga ngam bom veng kiti na langa cheng chu a in chu ipz a kang ham ti wang chu a ki he chet pon hi zong le wang sit ta in a in chu na ka in i ma cha la do man lovin a bon chan a kang tum ke in hi ji chun tu ni hin kampo pi town committee ho thu pon a hin bol na wa chu KTC KWO le KYU ngi chi ho si ki tho khoma ki ho khom na anakinein hi chi ki ho khom na anakineya thulu na akinei dung zuya chu ngai lu na khut hlan nei khom so ke ding khosung mi pi hon pan ila so ke di win tep na ahung ki nei ti a hi in chule ahung lung ding 11 August ti chu jing ni ho a hi tat 11 August 2026 ni ho teng lahin nu te le khang tha hon khosung ahin chot diu a hi in hi chi vai khosung mi pi hon sum le pa ya ki tho pi thei loi ai lo le ni la za ki tho pi thei loi yu mo wa hi zong le a pan anala so ke ding in tep na ka hin bol ve ti a zong chu kampo pi town committee hon zong thu phon a hin bol ve ti chui ga phon the wa in chole tu ni ma chun KSO hon zong KSO Cedar Hills hon press statement khat a hin bol kit novin ngichiwa press statement a hin bol so a hi le Kuki Cedar Hills strongly condemn the burning of houses by Nscn-Im at Kailenzang village ti a hin ni chi tuni thilso pa chu het de wa hin tuni a chu Nscn-Im ho ama ho hin heta chu Kuki gam sunga hi attack a hin bol wen ka popi gam kai sunga Kailenzang kiti ho a hi ahin attack ngovin in ho jong an Hallha ven heta chu mi pi ho ahung pot do vin hi la mi pi hung pot do ho jong chu thala na ka mo vin heta chu thala kap mo vin an ki hin mang ta ve ti a jong chu thulhut mu ai in hi chi to banga email ma ho ven ei bol na chunga tu ni chan ge a ho thip be ayum pau hi akwai in jong kipona a hi in chule KSO hon asei be kit na wa chu a hi le hi chiwa kidang ta khat thil so chu a hi le tu ni pung khat le ke la a hi chi Kailenzang ho hung ki hal na hi ga het thei dinga chu mei teile tangkhul hon meeting anei na wa kona kilometer nga ham khat boba gamhla hi chilai muna hi chito bang thil so hi phamo akisale jengin aban le hi chito bang Kuki Chate kampu pi gam kai sunga cheng Kuki Chate ho innocent ti chu ima cha su selova ho mi pi ho su gen thei loading a hi lo la khat kilung si ta le kichamta chen khom ding ti a kampu pi gam kai sunga Kuki Chate pan kala jing lai win hi chito banga phat chenga attack hung ke bola Kuki ho hung ke hal jing ho hi vel izan ham khat Kuki Chate chamna ding deina a chu le thu na I ma jong anaki bol ngai pon a hin la tu ni a ke ho community in phateta a chen khom pi ho to eima gam kai sunga
kito ta le lung kito ta chen hom ding ti a chamna ka devi ti a pan kala wa ale thu na ima ka bol chi lo pau hi ka hat monan gel hi vin kampo pi gam kai sunga jong naga ho izat ham khat a umme hi che ho jong hi ke hon chamna ka dei ji vin tu ni a kampo pi Kuki Chate dominate district kampo pi gam kai sunga jong hi naga ho izat ham khat ai ahin la hi chi Kuki Chaten chamna ka dei ji vin I macha kalo po vin tu ni chan ge ya koima kichalowa a hi lo la chamti la chen khom ding ti a ki thumop zo a hi in a hin la tu ni a ka chana ka hon hi chi to banga to go na nei jingova kami ka sa I macha su selo ho a ho a etek ke bola kisu gen the kisu ling law jing hi ke hon na sata in dem na ka bol ve hi chi to bang ho hi nahin vel bol wa hi le kampo pi gam kai sunga naga ho tampi hi in hi chi ho chunga jong ke hon jong pan kala thei wa hi a hin la Kuki Chaten khat la khat kilung si ta le khat la khat ki ngai lu ta chen hom ding ti hi to gon ka nei wa hi in a hin la hi chi to bang Kuki Chaten to gon ka nei jing lai vin Nscn-Im thing noi hon hi ta chu ahin lam kaiwa Kuki Chate a ho a I macha su selo ho attack a bol wa thading mat dinga to gon anei pau hi agang theilam pena ngau hen ti a jong hi Kuki student organization Cedar Hills hon jong press statement khat ahin so kit veti jong chu mo hi in alang khat langa hi chi highway hi Nscn-Im hon hita chu ho tha zo wa ambush ho na san ge jong hi kamsun ho to ki thu a pastor ho na san ge jong hi ana thau a hi in hi chi ana tha niu hi chi wa ko na UNC in ki phin na ana neu kachana ga ho mi gup thi ho a chungwa justice to ka thudi a vai akitan to ka a UNC in economic blockade ki bolding a hi tia thupon ana boldung zui wa pan anala wa tuni chan ge a hi economic blockade a koi wa hi in hon alang khana meitei CM pa igam sungu wa hunglu na hi le igen the I ha sat na ho zo se he wa I pau modana hi ki gela hi ta chu ho ki ka a isopi sangam anathat ho zo si zo ki hei liwa highway ka hon pi ta ve tunia pana highway ki honga hi tai tia inal hang sap mo ahin ahin la hi chito bang hon ilhang sap wang vin tunia jong chu meitei government ho hi hungwa UNC ho to ki moto dinga hi to gon ai nevin national highway ho hi ET ki hondo dingham ET panla a khat lungmong ta highway ho hi lamhla na thei dingham ti a chu meitei government ho hi hungge tol wa sanapati gam kai sunga jong hi UNC leader ho to hin ki mu to na ana nevin meitei government in jong hita chu alungel ana sei khomovin ahin la UNC in tu ni chan ge ya ka thil thum pau ka molo je vin ka din na khanawa ka ding det jing na lai uve hi chi chu government in UNC in athum pa chu nihin pi wa hi le nang ho ke ho hi nga na hung ngai lo wa hi ka thil thum pau nei peleu chun lampi chu acham lo wa economic blockade ki bol ho jong abona kilado pe jeng de ga hi ti a jong hi don but na bol lovin ahin la government in tunia UNC in demand ki bol li ho hi nei gon pi lo wa hi le chun UNC in blockade ki bol ho kilado lo ding hi ti a jong hi meitei government ho cho anathut lai ti jong chu mu ahin le
EPG a chu ken tu ni a hi Meitei government tiam ti ai le hi chiwa hi ama hoin a se vai le Manipur government tiu chu Manipur government ti wang ba chu Kuki Chate ki zaw lo chu Kuki Chate I zaw lo ba hi le chun Manipur hling lo hi na Manipur hling lo hi ibon chawai ki gop khom naw chu Manipur ahin la tu ni a 2023 a pana boina ahung uma pana Kuki Chate kei ho atuma ki vai po ding ka nom tawe separate administration ka dei tawe ti a ki phin na in nei ni wa patna hi Meitei government hi ki pom talowa Manipur jong hi ki pom talowa Manipur hi apai theina chana pai ding ti ai to gon ki nei ahin la tu ni a hi ga veleu chun hi chi UNC hon Meitei government ho hi hita ananiel theu chu ti dana aniel ham a hi lo le UNC in demand abol chu ipiham ti jong hi het nom deu ga sanin UNC hin government hi nga hi Meitei government hi nga hi thum li anane chu point li ho na thum point khat na chu ipiham tele SOO ho lado ovin na SOO agreement pa hi Manipur gam kai sunga sumang ovin akhat na hi chu ahi le hi chi SOO su umang ding ati ahi le chun koi ham target no chu Kuki Chate ki cho na Kuki Chate thing noi ho target na ki sei cho ahi le ani na sai ki no cha hi le KACHA NAGA mi gup that ho chu KACHA NAGA mi gup that ho chu KNFP ho hi ben hi chiwa KNFP hung ki gollut na kami kasa group ai tha pi ho chu mando hen government in manu hen ti ahin la hi chiwa KNF khut nung lo ham ti jong e ma cha proof lo ama ho ma na ki tha ham ti jong a proof lo ahin e ji chu government in jong e ma cha hi chi abol thelo we na ji chu Manipur government in SO chu dei mo le jong le ama ma cha ma asu mang theina lo chu center government jong a jaw ngai na e ho jong I jaw ngai hi chi ting le bo chun su agreement pa chu in la do nom le la do thei abrogate bol nom zo le bol thei ahin la Manipur government si in jong hi chi wa hi thu atan thei lo hi ti pa chu e ga he thei ne diwa point khat pa chu ka hin le sei ki da hin aban le tu a KNFP ho mi gup that na ki gol lu ho ni chu ho chu neimat pi win erase nei bol pi wen ti ahin tu ni chan ge khat cha jong ki manai lo ahin izi a jong chu amoi lungkim lo ahin aban kit na hi athum na jong hi iga bet na hi le chun ban of KNFP ti hi kit chu KNFP hi ban bol wen ti chu na KNFP chu sumang wen ti chu ahi le a chaina pena aseu chu remover of deputy CM ti hi chu na Manipur gam kai sunga nem cha kip gen deputy CM ahi na hi nga hen na lado ovin ti hi chu hi chi na la do wa hi chi ho li ka thu mo nei pi wa hi le economic blockade chu kilado ayeng ding ai nang ho na hong angai poi ti ai UNC hin Meitei government ho chu don but na anapi ti zong chu mu ahin ahi le tu nia Meitei le KACHA NAGA ho ke ho na UNC in demand abol pa hi I koi ho chu a demand ham ai lo le hi chi a demand ho chu ipi in diwa chu Meitei in I chan ge again the a tho ding ham Meitei I ma cha to kha lo a de sana ka pu pi gam kai sunga Kuki Chate a dinga boy na jeng bo a sei wa hi le a target no chu chi chola Kuki Chate target a boli ti chu ki mu pai jeng chu UNC chu na ama sapen SOO agreement su mangde aban le mi gup that ho chu mat do pi ding KNFP ho su mangding e gam sungo wa Kuki Chate deputy khat ination su ni chong apan muna ko na nga hen ti hi cho demand chu a khuti a hi le chun Manipur government in api the I ma cha amla ape thei chu Kuki Chate hi bo ben a hi wa nga chu tu ni a hi ho ama ho to ki ho hi bo bin
ama hon government hi nga athu mo chu ni chito bang hi a hi ti hi a hi in tu ni a jong hi ei ho hin galni dating day loading tampi save day hitin day hi jong lew han igamu hi avela ka saitan alaya boundary hi isim chai wa hi tai chewai mei te ho umahin mei te to I boundary I chai wa hi tai tu a hi chi e ho polanga ho naga te hi chewai naga hi chewai kuki ki chu kuki hi central layer ki hi chu Manipur map dung chu ya chu na eho alaya ki chu Kuki Chate alaya ki chu ahi le hi chi hin ama ho hi ki tho khom wa ni ta chu pan ala jing hi chu na pan ala jing wa hi na hin la tu ni a hi chi te ni hin highway a hon go na wa ki ho na wa jong chu target nu chu koi ham Kuki Chate chu Kuki Chate be ya hi Manipur pi hling thailo ai na hi chi chu het de wa hi in tu ni a jong hi mei te te hin hi thei han lang hi le ni chi Kuki Chate to ki to le ti hi atup khat no a hi in hi jong le hi chi hi a hi thei lo thil a hi ta in tu ni a hi Kuki Chate kei ho atuma ki vai pu ding ka David ti a chu ki phin na ine wa hi tan alaya boulder pa ki sim tu mo ta chu a hi le tu a hi apolang boundary pa chu isim nai lo chu apolang ti chu kachana ga ho to ichen hom now boundary ho kachana ga ho gam chu hoi chan ham Kuki Chate gam chu hoi chan ham ti pa hi to a mei te ho to iki gam git buffer zone isim bang pa hi sim ngai hi chu tu ni a jang hi na I chi ma sanga pana kana sein Kuki Chate iki ginu angai ei hon dei hitin dei hit jong law han email ma ho hin ei hin attack jing de wa hi hizi chun a volunteer ke si mo itin phateta apangu hiti asung langa chu kipang hit jong le neu khat mei te to hi chi kachana ga ho to iki gam git na lang wa be hi volunteer ho chu hen ti hi anakil hang sab jing a hin la tu ni chan gya volunteer izar ham khat inei wang wa hi khole veng khole in ven bit na dinga to gon inei pong gam gi ai mo din jeng wa hi in ai idinu chu asi ekatina a hi pon a hin la hi chilanga jong chu dingu hitin khosunga jong hi alhom pe na mi nga mi gu be ngai ai na thakana ki del ha sa hi mun khana ko na mun khat ga del ding chu igat thun ka a chu I chan ham khat email ma ho chun a bol ding ki bol chai man de wa hi ni ji chun a hi THEI le tu a hi melong ho kachana ga ho to ikinai na dung ho wa jong hi thasam di lo ba volunteer phate ta ai koi de wa hi ti jong chu iga phon the wa hi in tunia UNC to Manipur government ama hon asayule Manipur government tiwen hichiwa ken Manipur government ka ti lo na chu injo wa jong ka seitan ho izaw lo ji wa chu Manipur hi thing thei lo hi chu chi meitei government to UNC kachana ga ho hi ki ho hi bo chi ba Kuki Chate ki zaw lo wai na ki zaw lo wai tunia hi chito banga ama hon meeting anei na wa hi alang khat na chu meeting aneyu chu economic blockade hondo na ding chungchang aseyu ham ahi lo wa hi le pan khoma iti Kuki Chate hi le thu thei ding ham ti lang zo ai to gon aneyu ham na hi chu ki sei thei ta lo cha alang khana ga he thei kit khat chu hi le ama ho political leader hon tunia hi amakayu wa ami pi ding wa na to chu hi chi wa to hi ga belo chun meitei hongen chu choi meitei hongen na meitei political leader ho hongo wa tunia UNC ho to kimu to na ne wa blockade la do ding asei ham a hi la waile phate apan khoma Kuki Chate ho attack bowling ti a to gon ane ham ti jong chu sei thei lo cha hi wa nga chu iga het thei de wa ka sei nom pen chu hi le tunia Manipur government to UNC ki hoveti na he Manipur government hi pun meitei government le tangkhul government ki ho a hi bowe na ki ho a bo we Kuki Chate izaw po vi ti chu ahin la tunia hi hon chamna ti je wa hi ama ho in Kuki Chate hi chito banga hi ithu kilalo
na tu ni azong thu kila lo ta e ho Kuki Chate cha jong ki jaw lo a hi wanga cho e jaw sa to bangawa thu a sei hi ta cho I cho hi I ge lai la pu nat a hi ni ji chun kanam mi te ho kum khat kum ni nop sa na ding e ma khang si nop sa na ding jong gel po ti a khang a Kuki Chate zalen na ding zo hi tup gil na neyo hitin hi chepa zo hi din piu te ti a vela hi kilhang sap hi ti jong chu ka sei do no min tu ni a jong hi mei te mi pi ho hin census kila masanga hi NRC ki bol ngai ai NRC a lo vai le census kila thei pon te ti ai a hi thei lo ding be khat thil hi na sata mi pin ki phin na hin bol wa a phat changa hi ta en phun do wa hi chi chung changa jong hi mei te CSO kiloi khom na som le li ho hin a hung thung ding tarik izat ham khat wang chu ka ga hi tan hi che wa jong hi meeting bol khom ding to khom ding census kila masanga hi NRC la ding NRC kila zo ting la bo chun Manipur gam kai sunga census la na thei bep ding hi ti ai ki phin na nei ding da na jong he to gon anei jing a hi in hi ta mi pin ki phin na anei ho mi pin adoi atu pa chu tu a hi ama ho minister ho politician leader ho MLA ho zo sin jo atosot no ba Manipur government in NRC masat ding chu kapom tawe ahin la center approve angai ti a hi a sei ki no ai tan hi chu to banga min ami pi lam kai hon adin pi ji wa hin e ho a chu chi chu hi talo hi lam kai ho dan ke mo ge go a ki sei jong le ama ho hin press release ho a ki hin so na deu azam do theine deu azat ki sei ki no hi cho hi chi hi e ho nam sunga ilha sap na khan wa hi in mi pi lam kai din pi lo mi pin jong lam kai ki dem jing na a thiep mo a hi le a hoi lai chu asu sit ham a hoi lai chu asu khil ham hi chalai chu mi pin iti ki thopi a sim phat the am ti talowa chu mi pin lam kai ki dema lam kai in mi pi ki hlem jing hita hin kho iman wa gal isa je wa hi tu ni chan ge inam sungen thei nei kile do thei lo wai chule Manipur gam kai sunga meitei ho lung thim hi ga velo chun tu a jong hi 2023 a pana na gal jam ho hi scheme iza ham khara pi wa a hi la wai le hi chu ho sumuna ding za ho jong kisima a in alo a kisa na ding scheme za ho jong anaki bola phondo na ho jong anaki nei a hitan a hin la hi chi chung changa hi tu ni chan ge a in sa na ding ho chu ga dal haleu hen 2023 a patna anagal jam ho thun na ding gi na ding hello ho hi chi hon a family hon ni dinga sumla pai san na ho na san ge jong hi tu ni chan ge government in Manipur government in pi do na anei lo da na hi thung ki thang ta zo amu lo tampi chu tu chu ngai ho kampo pi district a hi in Churchanpur district a hi in ki phin na ineu chala na relief camp a ko na sumu ho chun tu chunga ki muta poi ti a ki phin na sit in protest ho na bolwa zat ho jong IDPS hon jong ananeu chul hi chi to bang chu a hi in tu a hi chi chung changai central government in CBI le NIA in court in thu a hin pi dung chu ya chu CBI le NIA in phateta thu hi hol chen hen lang hi chi chung chang thu hi hoita NIA le CBI in report a hin pi di win court in het sa na bol tai ti a hin 2023 apana in a low talowa gal jam family sang som ni le sang li langin tu ni chan ge a si chi sum ho amu lo pha na chu hi chi chung chang hol chil dinga hi court nin CBI le NIA ngan se na a hin pe ki tai ti jong chu mo a hin chan chu tu ni gam sung inam sung din mun ho mi pi hon het thim wa iti pan ila de ham ti pa chu het thim na de wa I hong ho li mo hi in tu ni a jong hi village volunteer kisim ho Kuki village volunteer ho ikisim ho hi ipitinga ikisim ham a hi lova le mei te to gam gi bo chu gam gi ai ge lova
tu ni a kachana ga ho to iki gam gin ho gam gi a gel lo hi tam hi chi ho jong hi pateta pan ila nga hi tu ni chan ge pan ila lo wa hi le mei te ho to iki do wa mei te hon Kuki Chate ho le veng izat hal ha hi tam hi chi chu aniap te hong hi ding hi tu a jong hi February tu kum February a pat na kachana ga ho to Kuki te hong ki boy pan a hin a hi wa nga hi tu ni chan ge ya kachana ga hon Kuki Chate ho a hal ha hi atama hong tam ai tai na mi jong tampi ki thi ai tu ni chan ge ama ho mi gup thi na san jong chu justice adelwa ami pi ti alam kai ti phateta ding det nova tu ni chan ge ki phin na continuously nei theina lai chu e ho chu mi zani la som nga wal ki thita I ho izanam khat ke hal hata ai lo le ho inu zathum aza za ke hal hata ai wanga tu ni chan ge e ho hin thil thum pau hi kidin det pi zo lo lai ai na kidin det pi zo lo hi chi ige lai le lai nat hin kanami te ho pateta apan lao hitin tu ni a email ma ho in hita I ho I veng etek a bol jing the ai le tu ni I gam inam veng bit dinga hlang phung ta a pang nupi ho hi ven ama hon pateta apan lawin ta chanu hon pateta apan lawin a hin la tu ni a I ho I veng thal mangcha veng bit ding hon tu ni chan ge I gam inam event bit zo lo pa wang hi thasit omin pon pu na jong omin igam sung inam sung veng bit dinga thal I choi ham tile tu ni chan ge a igam inama dinga I tha nai lo pa hi ige la hi le chun alang khana mi pin ta san lel na lin ta nam se pai ho chunga aki koi ti jong hi I het theine devai ga phono in tu ni Kuki Sin be an ngai lo zo si na chung chi evin ka ki pai na bon cha vin pathin in phat theina bo jing taw han